Nomlayezo kabhuti ubhalile uthi nami ngangifisa ukuba yiphoyisa kodwa kwenzakalanga ngazithola sengikwenye indawo. Ngike indlebe emsakazweni wami ngilalele uhlelo lwakho olumnandi. Umlayezo uqhamuka kubhuti lapha uBlessings Shiyabenza. Jazz ngabenanela ngabhema ngakholwa zihlono zonyawo lomqashi. Impilo njalo-ke mntababa, kuyenzeka ikuthathe kubeke la ungazange ucabanga ukuthi wena ngelinye lamalanga uzoba khona. Vumele kungiyise kwelamathongo ngaphambi kokuba Uthi usuhlelile waqeda ngempilo yakho ukuthi ngifisa ukuthi ime kanje bese vele ikusonta ikuse kwenye indawo ongacabanga ukuthi uyoba khona. nyakatho ukuze kuthi Kanti futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka impilo ikuthathe ikuse lawo ongacabanga ukuthi uzoya khona kodwa kungesiko ukuthi intembi. bese ngiyihaya yami ingoma Uthola ukuthi wena iphupho lakho wathi uma uhlela labancane kunalokhu impilo ekuhlelele kona ikuthathe kubeke phezulu la ongacabanga ukuthi ufika khona. Nami mntababa ngikhuluma nje la ngikhona njengamanje akusiwo la engangicabanga ukuthi ngizoba khona. Kuma nje ngisebenza isitolo sokudla akusiwo la engangicabanga ukuthi ngizoba khona. Nganginephupho elihle kabi ngempilo yami. Kodwa-ke angikalilahli lithawula, nginethemba lokuthi ngelinye lamalanga kuyokhanya. Ngiyethemba nawe ngane kwethu ukuthi kuyokhanya uma kuwukuthi la ukhona akusiwo la ofisa ukuthi ube khona. yebo ngiyababona ontanga behlaba Uma kuwukuthi la ukhona yila ofisa ukuthi ube khona, ngiyakubongisa kakhulu mntababa ngoba bese ngichazile ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka impilo uthole ukuthi wena wawuhlele iphupho elincane bese vele ikukhuphula lona ikunikeze elikhulu iphupho nalelo ulicabanga. beke namahlaya akhe. Mina ngingamshayela kanjani uthandiwe Umsakazi ithalente eKhanuka Mede. ingane utheni Siyabonga kakhulu ukuthi univulela umsakazi. Ushayela uhlelo uthalente kaKhanuka isuka lomlomo. ohleleni beyomfuna emasimini lapho